Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Ka lempung Ïalehkai Phutbol ki Hebrin balatip kum ka IN ikam kalapoy siya kabakod ha kahinya utarik ujemang. Ha kabaka rang da Jet United FC bat ka All-Star United Football Academy kila Korea ka nam ladu. You have Instagram, right? Very, Geo is very popular. I'm not using Geo. Hakani ka jia kon final lawan Sakhi lang deki Khlur Ïalehkai barem bat bamenta jong ka jella. Kata uba Agustin Kharkongor, Aiban Doling na ka FC Goa, Ridem Talang na ka Odisha Football Club, Aibor Khongji, Samuel Shadam, Bakwan Shan Kharkrang, ubadai u treasurer ka Meghalaya Football Association, u Khlur Ïalehkai barem bat ubalong ru u MLA ka Mauplang Constituency, uba Eugene Son Lengdo, ki kemikik pa jong ki kena bat kiwei-kiwei. Ni silakan ko kumalaka film ni ayeng pelap tengi siong yang siong ko along kumba Agustin yang ada ba Agustin bangi ngi akai kum ni madam ngom yang ada ba Agustin ni tapur ma i ilong kan kusaya na bangat lu pia football dengan ni scam piru pindon lai jong su jong pia football ba pi internet na pi internet ko kumlakai to yai bot bat da pindon syarat itu itu istom ba penang ki syukran dengan saya Khlur sebelum ba nomor ba kedai ka ini kau ide ru coach banikong jonga Ïalehkai na Hima baling ba kajing slang kaji kai joki ngarma poi sa kathong ban atar football dengan aku Khlur sibun ya ba bandai kajing dor ka joki ngarman poi sa kathong dengan apa kadu ngai Khlur ga sikulum ki kime ki kwa ki ba Hagajia kon final jongki kena under 10 kabala long Hamadan Ternyun kabaha bakasnong Maungab East Castles District. Karang da Jet United FC kala job da Sao Gol Lalai yaki INE. Kalbaha ka under 12 ka All-Star United Football Academy kala job yaka Them Rangshken area coaching camp dalai gol laar. Kani kalampong kalong kabakam kerpang, hakabaya ki khusnam compromising player, best goalkeeper, bat top scorer, lasin yang deki Khlur Ïalehkai kari, kibaken thop yu urang up goal ka kenhon Ïalehkai kari India, ugur Prit Singh Sandhu, kumju u kapten kari Usunil Chetri, u Aiban Doling lembat ka company Nike.
Ya kene kelempung la penlong da Eugene San lengdo ha ka balas dang na du ka khat arterik ulber bat ka jing tmu ka long ban kentiu yiki khna ki badang red ha ka kam Ïalehkai Phutbol.